i dobrodošli u novi video klip. U današnjem videu nastavljamo Srpsko carstvo, to jest vraćamo ga. Prošli put smo stavili na Grčku, Bugarsku i na Hrvate. Njih smo uzeli, sad nam trebaju Rumunija i Crna Gora. To što se tiče ove epizode. Hvala vam svima, stižemo na 300 pratilaca vrlo uskoro. Svi lupite subscribe. I to je to što želim da vam kažem, a sad pređemo na video. Dakle, skupit ću ovdje nešto vojnika, pošto sam u ovu epizodu mislio prvo da napadam Crnu Goru, pa ćemo onda Rumuniju. I ovo je finalna epizoda, znam, ali onda nastavljamo sa Bosnom. Posle toga, neki su također se bunili što sam završio serijal sa Crnom Gorom, ali stiže sezona 2. Samo se strpite dok završim i Bosnu i to je to. Onda kreće sezona 2. Crna Gora, sam sekund. Izbaci se iz savjeza. Dobro. Izvinite Crnogorce, braću moje, volim vas ja, ali moja sudbina, moram da vratim Srpsko carstvo. To je to. Crnogorci, izvinite, moram da uzmem. Hvala. I još je ostala jedna velika prijetnja. Rumunija, jel te sad EMU, koju sam ja naravno pretvorio. Grčka se još bije ovamo. Rumunije ne prihvatam. Moram da simuliram ovo što sam stao od Grčka u prošle epizode. Neću 4000, već imam 10.000. 12 vojnika, da. E sad, moja taktika za Rumunije je bila svuda po 4000 vojnika. Tu 4000. Ovamo 4000. Ovdje 4000. Ali, kod Bukurešta ćemo da stavimo bar 8000. Pošto, jel te, glavni je grad odmah pored. Tu ćemo odmah da sređamo ovih 2000. I tamo ih šaljemo po polo. Evo ovako. Onda ću tu nešto da ulažem da bi dobili pare, jel tako? Da simuliram još ovo malo. Neka oni imaju svoj zadatak, dok oni izvršavaju zadatak, ja ću da simuliram. Što se dešava sa svijetom? Njemačka pojela Belgiju, ništa specijalno, dok se Poljska iživljava nad Češkom. Da, Češkom. I Bjelorusijom i Litvanijom. Mislim da to neće da radi. Tako da, ajde, nekim bude srećno. Sovjetski savez proguta Norvešku i Ukrajinu. Indija ništa, Kina isto tako. Što je zasilo u sjevernoj... Amerika je progutala, znate, Meksiko. To je onako. Kanada ne radi ništa. Brazil dolje ništa, Argentina sve isto. Algerija progutala malo Libije. Ništa specijalno. Dobro, to ništa. Sve smo provjerili. To je to. Sad ćemo spremno za rat protiv Rumunije, da skupimo još novo vojnika. Evo tako. Tu 4000, sad ovdje trebamo 8 da nam uzmemo. To ćemo odavde. I ovdje imamo jednu ružonicu, dakle još tu 1000. Sad ćemo ovih 5000, skoro 6, da pošaljemo tu. Tako. Ovdje ćemo 4 da nabužemo. Treba nam još para ljudi. Dobro, skupili smo malo novaca. Tu 1000. I ovamo ćemo 4000. Ovdje smo rekli 8000. Sad vidimo koliki su Rumuni. Rumuni ostao isti. Ali ja ne ostajem isti jer ću da se povećam.
Super, Rumunija je završena. Znate, braćo moja, meni samo treba ovo. Kad se nudi, uzet ću vam i ovo. Hajde, uzet ću vam. Mogu i sve? Mogu sve, braćo. Nek bude, ajde. Odlično. Sad je došao sudnji trenutak. To jest ne sudnji. Već nešto što smo radili 3 epizode. Nešto zbog čega smo se trudili 3 epizode. To jest ova 3. sad. Nešto što će da bude bolje. Nešto što su svi čekali. A to je vrati srpsko carstvo. Serbian Empire formiraj. Da. Odlično. Super, vratili smo srpsko carstvo. To je to sad. Nemamo ništa više da radimo. Moldovija. Ajde i Moldoviju. U stvari nećemo Moldovce da diramo. Rekao sam samo Rumunija i Crna Gora. To je to od ovoga serijala. Hvala što ste gledali. Ako vam se svidio ovaj video, to je ovo finale, ostavite like i pretplatite se na kanal. A mi se, braćo, gledamo u sljedećem videu. Ćao!